كتاب أنس باب 22 درس إن كملخص الفقه نيوتين في ميراث ذوي الأرحام رونغول جوميراب إن دام بن جون ذوي الأرحام جوميراب إن دام بن في اصطلاح كسرية الفردين كجب دي كل غريب كلا باتيلو ليس بذي الفرد أرونا يونغبال ولا عصبة ونا أحبي تطورو وهم كوني بن على سبيل الإجمال كويدو لا واللبنغول 4 أصناف صفة جنيه الصنف الأول صفة أرانو من يتمنى من ينتمي كومونو دمبتو إلى الميت فادي مايدو وهم كوني بين أولاد البنات كبيبة rewbe on tigi ben bi mana tanirabe on tigi ben hara ko biddo makko debbo hebibe wa auladu banatil banina e bibbe worbe tanirabe on tigi rewbe bi mana biddo ma gorko heba jiwo on jiwo kadi heba gorko bi mana jatirabe ma worbe wa inna zalu ko haysi be jippi haysi jolo woni tanira jatira tantira sentinopet asinfu sani sifadi mon man yantami ko bembe no dambo ilayhim faade mabbe almayitu maydo wa hum kon ben al ajdad ko mama sorobe as-saqituna fukkanobe ko nebi wal jaddatu e patirabe as-sawaqitu fukkibe wa in alaw haystay woni to yehi manta soroma patate asinfu salis sifatammo man yantami ko bembe hino dambo ila abawil mayiti faade yumma e ben maydo wa hum kon ben auladul akhawati ko bibbe e nene togoso wa banatil ikhwa ko doni e bibbe musibbe ben don ben wa auladul ikhwa e bibbe nene goto e ben don ben lil ummi kanene wa man yadli e ben burbe battade bihim e mabbe wayna zalu haysi jippike haysi jolti ligoy الصنف الرابع صفنا يبون من ينتمي كبن بهنو دامبو إلى أجداد الميت فاد ما مسرب ميدون وجداتي بترا ما كبن وهم كون بين على أمام كبابيرابه للأم كنين والأمات يا يرابه مطلقا هنا فتنا no wellitori wa banatul amam e bibbe bappirabe mutlaqan no hubitiri wal khawulatu nene to soko mutlaqan no timmiri no wellitori wa in tabaadu haystayni be woddi wa auladum e bibbe mabbe wa in nazalu haysi julti hadhi asnafum ko dum don sifaji mabbe din ala sabilil ijmal tado lawol mobindirgol labina wa hum bedo yarisuna ko be ronobe idha lam yujadu si hebaki ahadun goddo go min asabil furud immorde jomirabe gebe غير الزوجين هروناري سندير ببندي دو ولو يوجد استيوني ودا من احد غدو من الاسباء مرده حبيتو وذلك دون دول لادله منها سبب دليلاجي منها انه جاء مجي اولا ارانون قوله تعالى دالو الله غول واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله اي بعضهم كو يوغا مابbe habbo buri handude bi mirasil badiru nugol yoga al akhara oya في حكم الله تعالى كان ياور الله ثانيا امومكو حبتغول قوله تعالى دالو الله غول لرجال نصيبون مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون فلفظ الرجال كونغول ورب والنساء صنع الأقربين باتندراء يشمل هنا مفتي ذوي الأرحام جومراء أن كد ومن دعا كلا ندتادو التخصيص هيرتين غونغول فعليه الدليل إنه فويد دليل ثالثا تتبون قول رسول كما كنا الله صلى الله عليه وسلم الخال وبيته كونene togoso warisi himorona dey malla warisa la ummata mararo no wodum mara bengu mara biddo mara nene mara baba mara nene goto mara bandirawo ay don nen to makko to sokon way moronde mara pati mara mama soro rawa ahmad wa abu dawud ibn majah wa tirmidhi wa qala hadithun hasan wa wajjaha dalala dalilun hina fewtiti minhu imorde makko annahu wonde no kanko ja'ala al khala kanko nelado wadi nento sokon warisan rono kaw on al khal kaw on warisan rono inda adamil warisi sanga wasa rono be ben bil furudi ka gebe awitas bima ka habitagol wa huwa odo kaw ma odo nene to goso dawil arham ko jomiraado en dan fali yulhaq bihi aray ina wawi yenginede makko ghayrahu ko hinamo
minhum immorde e maɓɓe. hada ɗum ɗo ba'du adillatin ko yoga e dalilaji man yarisu on manorona tawrisi dondi dil arhami hellaka jomiraɓe enɗam wa huwa ɗum marwiyun ko filla ɗum an jama'atin ko itta gaye jama'a ɗuɗuɓe min as-sahaba minhum no jeemaɓe umaru wa ali radiyallahu anhuma wa huwa ko ɗum ɗo kadi madhhabu ni lawol allah hanabala imam bimana hambaliya on wal hanafiya ahmad ibn hanbal abu hanifa wal wajhu sani bangal ɗimmangal fi madhhabi shafi'i kaka madhhab imam shafi'i idha lam yantazim stayuni yuɓɓa ka baytul mali e banque julɓe si banque julɓe woni hino wooda wo haray ko ton hana nafeede to gadi ikhtalafa gomɗi hino lutodiri alqailuna wiɓe ɓen bi tawrisi sabu ronugol dawil arhami jomiraɓe enɗam ɓen fi kayfiyati tawrisim e nder mbaadi ronugol maɓɓe ngol ala aqwalin e dow konngudi ashara ha ko ɓuri lollude e majji gawlani ko konngudi ɗiɗi. alqawlu l awal konngol aranongol annam no kamɓe yarisuna ɓe ronay bitanzil none wonu jultiri yani yanzilande jippoto kul wahidin goto kala minhum e maɓɓe manzilatu jippande man adla on ɓurɗo jolde on ɓurɗo ɓattade bi e makko fa yajalu lahu o waɗanamo nasibu geɓal makko ngal fa auladul banati ɓiɓɓe jiwɓe ɓen aligoy taniraɓe on tigi hara ko ɓiɓɓe makko jiwɓe heɓima wa auladu banatil banin e ɓiɓɓe worɓe hara ko ɓiɓɓe on tigi worɓe jibini jiwɓe ɓen jiwɓe jibini ɓen jatiraɓe makko worɓe bi manzilati ummatin ɓen ɗon kadi ara e place nene mo wal ammu bappa li ummin wal ammu ko ɗum bappa li ummin fi nene on wal ammatu yayiraɓen bi manzilatil ab ɓe ara e remplaçant baba wal akhawalu nene gotoɓen wal khalatu wal akhawal kawiraɓen wal khalatu e neniraɓe to sokko e mawɗo wa abul ummi e baba nene on tigi bi manzilatil ummi ɓen ɗon arta remplaçant ko ɗum woni nene on wa banatul ikhwa ɓiɓɓe yumma gotoɓe on tigi ɓen wa banati baynihim e ɓiɓɓe hakkude ɓen ɗon ɓen bi manzilati aba'i hinna ɓen ɗon ara remplaçant babiraɓe maɓɓe wa hakada ko ni wonno warrete. wal qawlu sani konngol ɗimmol ngol an turisu ko nde ronete dawil arham an tawris ko nde ronata dawil arham jomiraɓe enɗam ɓen ka tawrisil asabat wano ronirta habbitotoɓɓen fa yuqaddamul aqrabu haray ɓurɗo